Organizational bagi tawas na kupurakan. Ay segera year pangkupuran kotam kodna kodne sarawan. Kalanganan Ward Baronetkar, kalanganan Senator Kok Try Kake Kadlana sa Matrew Yukupuro iban po na si Chief Clerk kong roll call. Senator Atkin Abram, Unay. Senator Kikuabis Jr., Senator Ike Altui, Hey, Senator Ricky Carl, imay. Senator Sonse Edgar, May. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Imay. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senlatore, Patramot man. Senator Daniel Lapen, Imay. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Tesua Louis, Imay. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Kelvin C. Net, Yun nga man. Senator Norbert A. Perez, Imay. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mr. I. Simna, Imay. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalanganan essential magtry sa bulman ko koro magtry Kadlana sa Matrew Yukupur. Muna tayo bang kadla record and essential mas Senator Simon o Senator Abis excuse ang Yukupur na angot. Una tayo bang kadla ay mangulian tayo diyo sa bulman tayo sa karatan Pwuhng, Melen, Sakaran, Misiko, Kamingla, Pangkupuro na Nilap, Sakaran Kaiponi o Wawla, Pangkupuro na Raksoko. Wawla, Pangkupuro na Soko, Wawla sa bulmarlikan po na nalang ko na kadiyay ko. Wow, Tororo, Labalap, Kate, Valiantiac, Pomocho, Government, National, State, Local, Pohnpei Kabinan Pohnpei, Honorable Stephen San Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Caroline Movic, Pohnpei Siyong ko pong Labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy Siyong ko pong Kankoros, Pasakset, Wow, o Vice Speaker Abram, Pro Leader Latore, o Honorable Senator Kankoros. Pohnpei ko siyang balik lang sa Amorokan, Maloysokan, Sarisokan, so masakan o langan-langan way mawuya-wuya ba nan kalaruwat. Dan Pohnpei kan koros mapatrang tayo nan chamber nan kalal mas ligin kalal. Rakat tayo ewan na nan kuya kupron ranwo to iban po na sa sabal matay floor leader Latore. Kalangan ng kamu speaker mo na iba yung patuloy patrong prakan koros kapkabing protel bago kupurmao maniya. Speaker ay tunggal kay iba nuwa ang kakpatrong sabal maminsan salyan nilang melel bank konral supay kikon Pohnpei. Melel wong kung kamu speaker wong kung vice wong kung honorable senator kang koros lang sa mga koros uloy sa seryoso lang kanatakan lang wong pimampatrong kamu melel wong kung ray lapalabakan koros may patupan executive lapalabakan koros may patupan judiciary o ray lakan kasabul waw ito ang ray lapalabakan koros may patu national level pimampatrong kamu wong kung may Pohnpei koros pakot patpatu Pohnpei o pilmas ligin Pohnpei. Speaker may sakara ko purmaon niya. Sakara ko purmail sa ilang kapantalang channel doon. Uya ko purang mo rin ranot. Chance lang mo kamagut mamiya, pwag yamiya utupan kamaguto. Kapan watawato kalalatan sa matay journal kapantalang. Moron ranot. Kamu floor leader. Kailangan speaker ay tungalwaw sa paling tutuwa sa pangkat kasambalwat. Sakara ko purmaon niya sa ilang kakrop sa balmatay kalantaro katiyam doon. Order of the day standing come to report. Amen. Chance lang mo kamagut mamiya, pwag yamiya utupan kamaguto. Men patrowan tayo ng katiyam doon.
The order of the day is standing committee report. Oy ban bonus chief clerk. Standing committee report number Silbugi Asia Client Asia Kono Mapit Legislature Bill number Appeal Mesa Caroline Asia Tunau Sang Salmi Committee Education. Kalangan kadang kajian dan masanipe ay ban bonus Adjournment seminar. Kalangan speaker mulai dan Badroyang dan Pukom yang kau yang ia kayu kabung yang ranwot pergi ke Pwuhng orang menilap orang mentrail kan mereka ranwot kailang kabung ke Pwuhng sama trailku jual Jakarta wow angkat pada yang sabul mumi makomti yang kimai jangan ranwot orang kumi five speaker pro literal members Rusian Nimba long standing committee report dan Silbugi Asia Lebanon Asia kono kailang kakati mamasan Chancellor mo kamagito kaway dan Chairman of Education. Karos mautong kamagito masaniye. Uwa masaniso. Pwede kamagito pwede may program po na sa mga Chairman seminar trabiyata sa matay mama sa nung ito. Alangan speaker kaysa pala itong Jakarta wow. Standing committee report ng Silbugi Asia Lebanon Asia kono ye naitan kamuntahan ko sunod ng Riyogil may siya kayo Lebanon Asia Limau na patruan the Kamutawut patruan tatan ki personal best in Act of 2025 na panamen pasakay ng chapter rew ng title 18 ng Pohnpei Code melal mapit irekan mapit sirin school hari imin patruang na naitual puko uya report essential model menjangan ranut report word yang kak essential me kapko word orailan ng committee o irekan essential carbon kapko word oraila me uya atoran feel word ye song kay memen wakitala tamen kapadrayang Bagi eksekutif sontier ng committee dami sontier na eksekutif masansal ng report ranut dami sansal ng report ranut siyang committee Irekan memang waktu kala orang pukon Israel port kan director irekan makapat-pat yang pukon port o irekan mabil kosentin nang kamutawot ko yang kak patruan sang puko na director sabaliman kita jungal niti Israel port kan yang kak kadela bala sa morail puko ong koseneti pilihan ka school ong Israel serin school kan wasakan mapangka sair level ng ka school Rusian mabit sirikan ng classroom Koreaw director ang pilbeng ko sa nedi uyapan apali siyang kapal kan bagan parata ng school melal Pwuhng de song toto bagan parata ng school me esito sansal ong iran kawait nan education dat Pwuhng director ang kakapatayang song kay mabangka kapali iraw Koreaw taman sansal ng kamumutawat yay compulsory education ong sumpar. Kamagat siyang sumpar ay siya kuno ong kamagat na patuta lang ong sumpar ay siya tuwaw. And pilkil sansal ng kamumutawat na manamanan ng director ang kakomeliti siya rin school, to expel siya rin school and patusa. Ime ba uyawi Rang kau nak betul iran program kan rang kapali serikan berangkat patpatunan school remedial program teriakan berangkat kapali serikan nan school are seteban expeli serikan angkat patpatunan school eri inangan kamu tawut eri karorong kan menguyawi hong director for education Israel principal kan PTA Dari committee visit high school kan perangka kali di rob kuburan Israel principal kan sumbetang kan OPTA kan mababa liu school nam Pohnpei area sansal me tama sansal long karorong kan dan report kasaleta me karusian karorong me wiawi karusian utu kamu tahu dan sansal dan report me anjo me committee kadri tabe bangka mau angka kapali kamu tawat Israel check bil
Pwuhng tree kan me ban pila pali mele long sumpar. Ari nan recommendation essential nan report essential me sumpar isa kwalu ye me kusunti nang kusunlet o uyepen ye yas te ira la pali ira iseri school kan taramas. Ari kamagit pen wag taglan sang sumpar isa tuaw o kamagit tiyang sumpar isa kwalu puen kakapali ira kan puen te bil pelong yang kusunlet tree kan. Ari essential nan recommendation in kamutawat o essential ma committee recommend mamumutuat yang kak ketiang laleu masani o maban mi rekan merbang kak kabadayang arang kabadayang rekan merbang kak kadoror sangan kak kadoror. Ari iwan tukutung may kak padruan may deng rail members kan yang kak kasaleta rail kesabul merail iren lepit report silibugi siak level yang isukono galangan speaker. Kalangan Chairman Simina, yete masan ben standing of the report. Kami Senator Pahrek. Kalangan ko, Mr. Speaker. Muna iba niyang patroy, man. Ito ang sekretarian KAPWARESOU. Muna may agoros. Pankubran sa Material Code lapalap. Kubur kalangan, bisan sa long amendmental course. Muna ko, Mr. Speaker. Muna ko vice. Muna ko floor. Muna ko amendment real. Honorable members course. Wiralgan may yang tayo nan Kadkadaur with. Ito ang kapeng ang Chairman in Education robot essential. Ito ang kalabak kumbang kubur. Iban kagatuyan kag peitagan poi. Situ tungal kian sumawan watak report ye paruan mentioned. Amen paruano ma consideration ma come to ya ma inclusive of children with disabilities. Wagi amendment ma tail view on Education Act as amended. A mere act me troror sangmat me bit Special Education Act. Ito ang kayo kalabak mo, ma inclusive of children with disabilities. Wagi, adal we are party on Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Iragasimbal ng Convention of Accessibility. Time ebiluya siyan accessibility. Pwede seriyon kagaan kaya son tutu itar kaunugtaan kagiyang pos wan kag parodan parent school o pon linduan Special Education Act ni ay kung gubray po ni paron wat kusunadet niya gudagla imen peitang gitama kamadang gudagla koros inclusive bila wali railgan me angi anantoro serikan kalan gomu Senator Pahrek try mimitin ang report. Na kami Chairman Simina. Kalakas speaker kapangkiran kalalibak ta keno mo siyang permanent chain ko yang kak sansal medama sansal dan report me sansal siyang iregan madal ta siyang karong kan mendi iriren concern with special education siyang korus mepan able nan regular education essential me inclusive emasani reyo me inclusion siyang korus mepan able seri kan mepit able pen seri bampil include rai seri kan man kianan turu it's a management role में इराइल में अपनी स्कूल kan के principal kan इराइल coordinator kan ramai dia uji penne buaya pen अपनी इराइल seri kan nuyanan turu kalangan speaker Kalangan Chairman Simina. Sir, Tiger Katanan Masan Ben report. Kamu Senator Carl? Kalangan may Mr. Speaker. Padang ay tungal chairman in
kamitin kamarain kamuwe ingkak paten sa masanin kosam sa kalang kapung kebun wa me patria nilang itungal wala pang kumay Mr. Speaker wang kumelel 5 speaker itungal wa bang kuran floor leader itungal wa toro bang kuran isonalay mo chairman at kar dukam kutar Senator Michael Nasa Buavik Senator Adjournment Nana Pasokes Chairman RT itungal wa melel bang kuran Honorable Senator Kokoras I kabung ko report na miya main magkasambal dahil ang kubukubura me dami sansal ng report so to exclude special education ito wasa maban wag pasang requirement in compulsory education o special education agis wuksang sari cheka puelel sambar riye sa kayo ay kamelala may wasa magkailan na nagkansay apan sansal me non-report nintu wanay paduan epit sombar so the nagpasang mas special education te education on iray sa palanakan report would ikamelala magtayban sa bulman kupurmao tayo lawadak agtayban kao may so to exclude iran an disability niya sa word miya ko sanad mapali Israel masabol man disability rebel choro nan ko sanad to ka choro la appointment special education ikabang ki kawitin kambakabayan na Senator Pahrek ay men sakara kupurain santiyang mata padabang kupurain appointment special education asan sa uyaw ko sa choror sang Israel serecekan kapuputi pa na tatago puan patyang tatagyo masongosangan ekis kamawiyala appointment kambang kamarain apapali sa rin school kan kamelalama tama pa doon ang report mesan o ichar kailan kakadlamotay apan sudupong kailan kapatapan na appointment special education tayray sa rin school man with disability ong nantatawag yung apali Israel sa rin school chekan porque man kosanad to kosanad year may appointment ni Israel sa rin school with disability panchoror o bil kosanad year may appointment Israel pansang ni aray luputi o katiyarak marang kaya nantoro lel sombari sa ko tatago to ang at Israel sa rin school kan me nintuan kawitin compulsory education kabansang sumbar 10 patotal del sumbar ay sa kwalo ari may Mr. Speaker ipatya ngay tungal chairman mo chairman ng kamarain o committee o kabunggi kawit kan mapatyang tatawag po bilyang haki kawitin administration bilyang kawitin PTA Parent Teacher Association ay kamelala niya sa magkaiban lal nanpil ang sumaw Israel government apaliyo long sa pulmarail floor amendment akakuyaw ay itungal pati ang itungal chairman mo chairman ng kamarayan med may Mr. Speaker kalangan Chairman Carl Mauer miyete masin be Senator Irons kau kawata limamuyan kompromiyan tutuwate kalangan ng kami Speaker kom kubura po itungal sa karang kay pinuwaw ang pati ang kay pinuwaw kan melaboy batar protonan mo Speaker itungal wow ang komun patuon wawan ki vice floor patuon wawan ki sa public iso loop nanapas lang isang palakan Mele Israel Honorable Senators kan o kampakabayan Honorable
Tempest Chorus. Patuan won ki John Pivo Twinsak, Makatin yan sa Pulmarail ni Kayasan. Won ki staff kan Makatin Families yang kabaran wood. Kuburakan Chorus, Makatin Kubura Jual Sakran Wow. Speaker, yang Patuan Pwuhng report kasilil mesansal sang Adjournment ni Chairman in Kamban Kamaray. Piliang Patuan Utung Kasampaliki Irakan Chorus Mawia Sansalata. Speaker Patuan Kasampaliki Irama Patu Motai Pwuhng Epit Kamarain Epit Makulopul dari Pituan Sakratakan memia Pwuhng kawit memia mamia iren kapatapatana kapatapatiyongnan ansumutebang katlaunan inonten kosan network ay din Patuan wiyaki chungor Pwuhng iban Patuan me ko termo Pwuhng sabul matay wa benemiya ra inak yang ada kaptolong ay chungor tetem ongnan ansumutebang katlaunan pil ay speaker kalangan Senator Edward. Kailangan ng Road Speaker ay tumalwa bang kuburkan ko sa Road Speaker ng Patuan yung motion kailan kakambiting timasin ba ni Road Speaker Kariamen. Masalaan masalaan standing committee report silub kiyasa klabnya risa kuno kamagut yumier dan tung timasin perkoros mau tung kamagut masani uang masani so kamagut paita koros mau tung dalam kamanada standing committee report silub kiyasa klabnya risa kuno masani uang masani so kamagut paita dan sebelum kita standing committee report silub kiyasa klabnya risa kuno sang committee education. Report. Standing committee report number PA Secretary Sekono Mepet Governor Communication number PA Secretary Sekono relating to the Governor's veto message of LB number 354-25 ng Standing Committee on Judiciary and Government Collaboration. Dan kajian dan masa standing committee report iban bonus Chairman and JNCO Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker, ngayon kamakit mamot dahil bahasa ni standing committee report dan silibugi isa kayo labing laro isa kuno. Kariamen. Jangan mga kamakit yung mayor, koros mautong kamakit masa ni uwa masa ni so, pag kamakit po itak rebang kajian dan masa na ba, o magkuproin po na sa mga Chairman Pahrek, o masa na ba report. Kailangan ko, Mr. Speaker, Diman Secretary kuburkan ay tungal report ng ranwat sanjalban kuburamail di baruan pincingitan nuway iban baruan watak nuway pag may korosyan ka mangi karaban committee dan recommendang umutunsek talgag override dito on kabilan kuburag Mr. Speaker, your Committee on Judiciary and Government Operation, which was referred to PSL Governor Communication number 510-26 relate to the veto of LP number 254-25 LT3, beg leave to report as follows. The Governor's communication seeks to rationalize this veto of this important bill as his objection to the provision of this bill that specify that the legislature has 30 days in which to act on the nomination for membership in the Board of Trustees of the Pohnpei State Public Land Trust. The provision in question then state that if the legislature has not acted to confirm the nomination to or reject the nomination within 30 days, the nomination shall be deemed rejected and no longer valid. Which on 42 BC 1-105A, subsection 2. The Governor is in veto message objected to this provision state
the constitutional requirement requires an affirmative vote for approval. It does not provide for rejection or approval by inaction. Allowing nomination to be rejected automatically due to legislative inaction would undermine the constitutional framework governing appointment and alter the balance of authority between the executive and legislative branch. Respectfully, your committee firmly believe that the governor concerned is misplaced, commonly referred to in political democratic like the United States as a bucket beater or a stall nomination. Legislative inaction regarding the nomination to fill a vacancy occur when the legislature fail or refuse to take action on a nominee for an advice and consent position, leaving the position in a continuing state of limbo. While this is sometimes used as legislative and political tool to delay or prevent the nominee from taking office, it shall be remembered that a very important provision of the Pohnpei Constitution states that members of all policy-making bodies or board, the chief executive of all executive department and agency, and such other executive officers as may be provided by law shall be appointed by the governor with the approval of the legislature by affirmative vote of the majority of the members without regard to vacancies. Pohnpei Constitution, Article 8, Section 10. This provision of the Constitution mandates that persons serving in these positions have both the support of governor and legislature. This is the constitutional provision that requires persons who serve in the highest government offices of the state must be those persons who have appointed by governor and have likewise been confirmed by the legislature. The fundamental principle in this reason that many of our laws requires that if a term of an advance and consent official expires, the carryover officers can only continue to serve in that position for another 30 or 60 days beyond the expiration of their term. The rationale for the mandate in this Constitution is also found in Pohnpei Uniform Appointment of Tenures Act 1983, Title 9 of Pohnpei Code, which explicitly states that no person may serve as a temporary administrative head of the department of office or agency of the executive branch under the provision of this section of the Code for more than 60 calendar days in any 180 days calendar days period. This provision of LB 354-25 LD3, in which governor object in the instruction not to the executive but to the legislative to undertake timely action on a nomination forward to this body by the governor. If the legislature does not act in a timely manner, the legislature will prevent from taking action at the later time. This is no deterrent mentioned anywhere in the bill that would prevent the governor from renominating the same person after the expiration of 30 days, given his pressing reasons. The legislature to please take timely action. For the reasons stated above, your Committee of Judiciary and Government Operation is of the mind that no constitutional provision has been violated in the language of 42 PC-105A as set forth in the LP 354-25 LB3. Instead, this provision actually favored the executive ability to enhance tenures and constitutional mandate that important positions in our government receive advice and consent
in a timely manner. I met Mr. Speaker, Mananakawan Pohnpei, Ivan Bagita, Sinansu Wisniorla. Kalangan Chairman and Jayan ko, Pwuhng Kapesian, standing up the report, Silubki Sake, Ulabanyari Sapono, Miatramasan, Kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itungal Osabal Bangko Romuyo, Bangko Burakan Koros. We have been tadawat Pwuhng. Robot na napasang kita Koros kakwata. Rasang we have been tadawat ikapung ki. Hapon sansal ma. Kaya Koros mangaya report word nintuan committee signer karorong o kanamiya o iray sa unmatay sa waskan kao na bata report. Nan tatawag may patuan kan wiyawi kaya mapong report buhat kan patuwa ni patuan way. Puratel kan KPS benar report bukan ni masa dan Pohnpei. Dari itu kan melalui wata-watin report buat ni patuan wayo uya tatawag kan KPS ay. Tatawag magtayakan uya melalui sang tatawag matuwa teman. And kan kawasak ke Puratel. Mabani momen sa matay tatawag man Mr. Speaker. Pohnpei sudah mangi tamu uyau. Rimen pagi Mr. Speaker Yarmen sangat beliau uyau. Saya KPS report. Sansal tamu patut yang nan report. O kawewa mesan nintuan enjung ta. Ira kailal kemet. Ira yau memang kapataya. Akom kupurai bam patut ni Pohnpei. Mr. Speaker, tama sansan ng report word katamantong ye tatawag riyaw tayo yan nantiyan legislature word. KU nomination may uyaw itong Director in Public Safety. Kami to quality. Kami to will mentor soren iray nominee kan. Reporto kagate sudah mau, porque tamak caikan report ki ira memel. Aiso me kol ti siliko pagkataruan kabina nakataro tamen. Eri isu tu padawan kawawan itu me patume. Porque ruasin pasan kosan na do ime padalang nominee men pan monti apan montu porque padawan affirmative vote and legislature. Ito was a person. Aso tayo itingin legislature ang kamana. Kasan ito mamakan monti ana ala uchutin palamaron. Karyaon tatawag mapiluyawi ang 14 South. Nominee man patulong. Aso padpato ng committee. Akabinabil kataroto. Uli pa nominee. Padpatote ng committee, akabinabil kataroto namin mamamod na sir. Eri meron suri charki tatawag na ichi makawit kami nantatawag ko. Kuigi kawewe me etungalen kiyo epin kapatayan etungal. My Mr. Speaker, kapeng report में मिया कोई कमेलन में तताकन कमिटीन को nan kau na batan men kawin me patong pangkupura tail eichar kelai o chang porque nang ka kedla motel o tola pang so ka man manin ka bina mesansan I utung ay tungal chairman mo nin tuan pag kupura tail nuntung ata report ko ay tungal liran kapadapan may Mr. Speaker kalangan po ay tungal niya so mo Senator Carl Mauer, mi Adjournment ben kamu Senator Miguel. Kalangan Speaker ay tungal
sakaranwa wan warang pili sa palmamu yang mutungal me pay ter nilang Proto na mo siyan wala malam ipatuan won kun kamu speaker vice floor kamba ko pa yon honorable senator Pahrek Porusya it tungalang kapeng and kawait and kamtian chuyen ko ang mechansal na standing committee report apan ka kawasa kay tungal matamataw and ka kuya ay tungal utut nyunsak ang tatakot ibatawan kami lelema ngay ibatawan pa talaga sinin kecil itita pa lang niya nintuan kawewan senator kay ang iraol riyaman aman itita mamumoto pilitita ari kapoy kalar uliapan un kecian sore dalang kakatla Protonan kawewan report pe iwa sama kapinasokon tuwa mapalang mia atau kalang ira cukup tuawan iralaut ke iralaut tuawan ira cukup isakan iralaut tuaw makombangkak mitang ayang kakwatak ni Pohnpei momen irawatrain cinta main speaker Pohnpei cancalamawang John Way pa konen Pohnpei melil mengkecilkan mesuruh wewe kalau kalian way ayat me patawan main speaker habis kan nan paliang kakela kakusunet John Port kan megenuya kawai o kasanapan totongkan kaunen palian totok lapkan nan palian kakela kakusunet o palian totok cekan mawiyak son government o officer cekan mapan kosanti sang kosanet pan kini kita sang kabna o kamanaman sang pinin kau kosanet sang ni ususay en palimaron en cowekan koros ni so tonasa sir contakan labalaban palian totok labakan en paliang kakelaka kosanet o palian totok cekan me pilwi akasan palian kakelaka kosanet pan totok pan an kabna akasanti kabna ka kaptoy song labalap pukat sangnan office travel kak laktagla impit nintuan kasanti en relaut isak silu iratik wono en pasan ng kosunat wat amapung nintuan matamataw kawewe mesang senator kay may kasakasay lang uyapan confirm amet repitata mo manititan port utpra lang kalalabak may tungarin ki nanran silisak matokalang board of trustee port kasampaliw mapapali luwanway sap kasampaliw aramaran ran silisak ko soto legislature sudah bantai action tayapin manamela tayang mengkawewakan kamu kuburas speaker eso ko nang matamatawan katarlang gabina legislature sudah bantai action anter automatic ni mo mamia pagkabinan prong timo iwag betak yo yagis confuse ay pel anana kawit pergi birawad at moment me podin sap tanapal waksang pote go tita tikan imana le tita kawit sang ton committee mamia senator kawit kenia yang kakawasa kay tumali ito po na sa man tita kalangan Mamawar Senator Miguel, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker itu ngal luar sabal bangko pura muyo bangko pura kan imen padang itu ngal chairman mau chairman chen ko ong ira kasambal mesang kamba ko bayan no presenter Miguel ikatamanto koson na din Port Riau magday song-songan para kiyang koson na may padabang ko pura tayo koson na din PUC makoson na din mautana automatic murah ran sedisak sang ran arai term expired kapan proyek sanan pukul ite pil langwood mapilapali port in PPA utambah dengan port in PPA wanan legislator kawalabak
question na daw kita bilang. I-chairman in port in PPA. And so may term expire, question na daw kita bilang, mururaan si Lisat. Ipatoy. Tapi, Mr. Speaker, ikasampal ke sama matay ng kataman. Kaya kin kata-kataman, question na kad magteka manalamo. Pwede mila ni Irair, kaya pilata is magtay bangkawang question na. Magtay lucho nga, question na pa amin sa un moment. Kawit kasampal may patungan nan, men kawit mesang committee, patungan may administration you, kahit yan kabinata may sabulman. Kabinang o legislature. Riwutanan mo yung legislature yang kasanet, gurail kan mabanawa pali kampakan, yang agaport kan. Ranwat, miya port may aray term, wana so marapatpatanan port, pilray-ray sang tiyan legislature. Tiyan legislature, kinsambar payo. Miya port may patpatokiyar nan port pukat sambar walu sambar isat. Dari elelaan so may Mr. Speaker. We have been kay nanela sa matay ko sa natin kinuyawi. Ikaping diya yung patyang legislature what. We have been kamawala chodok guys. Tapos man diyang ko sa natin mamiyaya. Roy makinuyawi. Nanti yang legislator chorus akamalang ko sa natin kinuyawi. Iyaw met. Eri man sa kare kampakabayan na President Miguel kom kupurela report what. Ikamalala inang report what mesan. Kita isong-isong kaparagila ko sa nadakan chorus makawata port kan. Pag legislator yang ko sa neti. Yang ang kaya sumawon ko sa neti. Isingagan man mabantatog nan ewe administration. Administration yung makaitang kabinakalew sa bulman ki. Kabinaw legislator. Kalangan may Mr. Speaker. Senator Coron Mawol, Senator Perez. Kalau Mr. Speaker, banso nga pali iran kalabag nami me suba mamon wak siyang port igan hey wak siyang melal magtaiba masa ni tenure of trustee each report me sumbar silu o each report me wale bane way siyang nan way Pohnpei I meant William Tagaligi chorus. Port what a unique. Imagarada Pradhan ki trustee. Trustee bugat magday chorus pan agis muangi patapen kaburburton duwan way nan secretarial order 2969. Kaburadong Pohnpei rang kaburalang aramasin wasagaw sabukaw. Way rukalab mauwang. Iral so, mohon constitutional med. Iral kawata PLA, Public Land Advisory Board. Diyan sumo constitution iputi. O iral sa man kayo ko sunod, iral tanikilar Board of Trustee. Trustee, paramas men na babali yang amen aramas sabol. Eri, engkak sa pangalan kayong kalabag, hey, kana unique forward. Israel term sumartisili or a William way pagkanin Pohnpei o amen kinsang o Israel. Kami sa long ni tuwasin tawasan ikaping di kawit pa na itong Adjournment kaling lokayan waigi. Waigi malmangi konsepto a foreign concept. Ang sa Moral Constitution ang may banyang watak journal. Yan show yung issue yung bang parata o concept ban foreign English ban prevail. Ama ban Pohnpeian ban prevail. Concept and veto message US. Ri tama veto message ko siya irrelevant din tama ko siya na ito parparoan. Dahil sa iglal
advice and consent. Kamatang ko sinuot, syusa wawali advice and consent. Wawali tatawagan legislature ni Asion mo tayo manapalila branch legislature. Kelar menen kita, bandana kita. Hari ini taruhan nanti kita lengkap sawal mandi kuburau, ada jalan kak yang itu top negara sawal mandi submaral wewe dan dua benar. Sawal me kabina pida message irrelevant yang iran kosenat me saitu. Aime kami tu baru orang kita lengkap. Kalau tuan so kamanaman, kosenat dua tu mau. Oh, ite kisen samdal yes, negara koros mangi. Na anane ebol tengene. Sap, negara koros buaya uida sang puel. Ima kata sap atau sang puel. Mengenai motion, negara sedang tunasi robot sabun mandi. Agreement. Chansal memier kamagut masular masan ben kamagut memier achansal memier motion you kamagut kedalan ka kan ruteng ti masan men patawan te me tatawut tail kamanalar chansal menia tail kamanala usus riesek unanimous area ikamele me kupurata son betata kawe sabun matai ko sinet kan Paros mautung kamaguto masani yai, Pwuhng masani show, kamagit paitar, kailan ruting ti masani ben. Paros mautung kailan sabulman kita standing kamtropo silup ki isak silu, labniya rei isak uno, masani yai, Pwuhng masani show, kamagit paitar, kailan sabulman kita standing kamtropo silup ki isak ew, labniya rei isak uno. My Mrs. Speaker. Kami Chairman Pahrek. Kalangan may Mr. Speaker, bagi ada kadkanan tatawagan apalpan port dan sap. Amaway ka sa balay sa karan wa bang kupura mo yung pangkuragan. Kira kasampal yung lalang tamadal kamating sap may chairman. Kasapasabi yung port wiya. Saya rata min lemarail prop na uyawi sosong uyawi kadira tam mia kasawata pes ko sutan pes wo uyaw mon por de kamanala kasawasapo ari rawat my Mr. Speaker men sagara kupurami wa bisawase ay utong Melel reportin tu labang so kamanaman. Assignment wo mebit kamakitin pes me uyawin tuan tatawagan porte uya kasapasap engkak pilasain lang kami dinten ko. Ay itong aliran privilege met my Mr. Speaker kalangan. Chansal kamakiti mo o miya karyaman be koros mautung kamakito masani yai. Pwuhng masani show kamagut paita miya masani be Kalangan may Mr. Speaker itong alwa sa pal bangko pura mo yung bangko pura kan poros esansal na sa material kusunet magkamagitan pes uya ni paton why criminal act Omia kalau kau, oni ansau me kamatin chain ko pa napali tataw kuat asa maray rob bendel wasau o makoneng recommendation ng kakuyawiyang sa material AG office ang prosecution dan irail kan uya tataw sa bungot may melele sa pung kalangan may Mr. Speaker. miya tamasin ben ni rowo masote ay kamele me nan la webu kusular koros mautung talen rutung ti o sa bulman kita kamagut masan salasang Senator Carl masani yai Pwuhng masani show kamagut paitar o assignment mo panasay na kamitian chayan ko ira kasampal yai kamagutan pes
ang akan report to tanan session. Miete retoror Lord Leader. Kailangan speaker mo na ibang patay tungol wow ang kakpatpatuta bank from kat ko sambalwat speaker man sa karok burma ang kakmiyo bagi at sabon man kita standing come to report number silip kisa kayo labi na rin sa kuno I mean sa karok promal dahil ang katsyon bungso ka man naman kapunay communication number dumagpiyay sa labi na rin sa kuno. Kariyaman. Chancellor mga kumagati umiyayer dan stola bon so kama naman and kabina may tight pon governor's communication limabkiyasak labanyayasak wano metok kamutangan ko sa silib kulimaysak payo labanyayasak limaw paros mautong kamaguto masani ay uwa masani so pag kamagati apay tak tayo katlan ang usus nangil o iban po na sa chip Senator Abram, Senator Arturi, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irene, Senator Joab, Senator La Torre, Senator Leben, Amen. Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Pahrek, Senator Simla, Senator Simram, Madam Speaker. and chancellor way masabal mo tayo usus mabitak ka tola bon so kama naman kapna usus ASAP tuwaw A o A o abstain met mo gran what kay tola bon so kama naman kapna me paytay bon governor's communication lima ASAP labanari ASAP wano met toke kamutan ko sunod silip ko lima ASAP bayo labanari ASAP lima kalangan masular privilege motion ay pampiliw po na sa Lord Leader, La Torre. Kailangan speaker ay tumalwa ang tutuwa ito bang pangkat ko sa balwat. Magsakara ko purmaon niya, kailang kakrop sa balmatay kalantar. Katiyan po na itong ng baysok tayo, yapil kalantar. Kariyaman. Saan sa lang mga kamagatan floor leader, talang katiyan po ng basic tayo, tanang ba, yapil kalantar. Pag yan miyaw utapan kamagatwo, tayo katiyan po ng basic tayo. Chief Lord, Legislature Bill number Silubgi 2 line 3 a bill for an act amending Stella number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act of 2026 and for other purposes, only Gariaw kay Tiklang Watawat. Talang kakatiyan ang masin ba, baan po na sa chairman, Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko Romeo, bangko Ragan ko. Kasi bata sa mga kamiti mo ni may Mr. Speaker, o numaw karakarak. Kamakit balwat kailan ka, kuya kuburgayang karayaw, okay, masak lang katawat. Kamantang ko sa nasilip ko tuwa sa kuno, laban nangyari sa kuno. Raman. Saan sa lang mga kamaguto, karos mo itong kamaguto, masan ni A. Uwa masan ni Cho, kamagut paitar, tabang katiyan ang masan ba, chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko Romeo, bangko Ragan ko. Kamandahan ko sa net, silukot ko sa kuno, laban nangyari sa kuno, mapagpag umalwad. Dan kak, kamanala, bugadaglan, sa matay, ko sa netin padat melel, santiyang apal, o apali V6AH. Nintuan malwad, kupuratar, standing kami to report, silukot ko walo, laban nangyari sa kuno. John tatagan V6AH riyaman, lalapot yan, ara
Jungal Puko V6AH le Ranwood Leler o si Belayer sa Barriesek. Anin tuan ko sa net normal wat kamanala. Iraikan chorus me sabi sa Pohnpei State Government ni Arwiwi Mau o ni Arai apa wali Arai Pukokan Lel sa Barriesek Autan Rabangan Padawan into one we have been to talk merit increase step riyaw pan padolap ton when arrive ay masansan may Mr. Speaker o ikabanggi kuburan malwat atakan sansal esansal ng report ay nangan ukutaglawat and kakmaitang V6AH dan apali isaban don the talk reman what o sudah saya monikap o banta tang moni memalwat kamanayang arpaluo nantian monowat kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman o kapesan kamutan ko sa net. Miyete macam apa? Speaker, Kami Chairman. Komal sinasubis, madaga komal sinasubis. Bagpag yung Thailand komal lebnansyo, Thai komal lebnansyo, Thai komal
Yakupur mona tayo kumaltik tayo katkat tapat patapan nampay sa payo yung bill calendar o tayo katkat nan masa na ben kamutang ko sunod silip kutuway sa kuno liban yari sa kuno. Miyatra masa na ben? Speaker, Kamu Senator Pahrek? Kalamgom Speaker. An masan ben robot, nemata kita komal po yung yay tol kamatan floor amendment yung po yung wewapanen nan komal ay baruan kapantalar dan karbe way man sa ginawa ko karagarak sa nusang dimasan ben film miyan suot sa palman kita o kiklar Chan chalang mo mamiyer kamagitiyo miya utpan kamagut tayo na tung timasa na po koros mautung kamagito masa ni yay Pwuhng masa ni show kamagut paita tayo na tung tiyan masa na po pagya tayo bang katiyo nan karyaw kim saklang matawat tak tayo bang usus ningil o bang po na sa chikla. Senator Abram, Senator Archie, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Aaron, Senator Joab, Senator La Torre, Senator Leben, Amen. Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simna, Amen. Senator Simram, Mr. Speaker. Hey, Insan sa layang way, may sabon matay shoes, may toko kamutan ko sa nasilip kutuway sa kuno, liban niya bigay sa kuno, shoes A, riyaisa ko sa ito mauwang, rangot tayo kamanatar, kamutan ko sa nasilip kutuway sa kuno, liban niya bigay sa kuno. May ito kamutan ko sa net, Pohnpei calendar, Kamu Chief. Legislature Bill number 5 and Legislature Kuno, Bill for Act, amending CLO number 11-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes, only karyaw kim sa klamatawat. Kaya nga katsiyanan mas nabegan po na si Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga loko sa bal, bangko puro mo yung bangko purakan koros. Ipiliw ba ata sa mga kamagin mo ni may Mr. Speaker o nuwa karagara kamagat malwat yalan ka kuya ko puro yung karyaw o kim sa klamatawat. Kamandang ko sa net LB number papugiyo, laban niya rin sa kuno. Amen. Chan sa lang mga kamagot na kaway ng Chairman, koros mautong kamagot na masa ni A, huwa masa ni So, pag kamagot paita, kaya bang katsiyanan mas naman. Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga loko sa bal, bangko puro mo yung bangko purakan koros. Kamandang ko sa nadwad, paytide mintuan, kupuro maawan malwat, niya kamanatas nanti nga report sila bukutuwa laban niya rin sa kuno. Makawait may KAPWARESOU may patosang song kubong lapalap and malang kubong ililan mo in Pohnpei. Pagpagi malawat yan kak wukidala sabon maray patit melen mapali malang kubong isap o patawan sang salarit wan pui me kosanti yang napali pukayo matan ki assessor pagi pukawo aray solar anane pukayo maginiang kawit song kubungka o kapagpagtanan mo interest territory niya so may ray song kubungan kumuya menway may wo kasampalin kosantin Pohnpei yan kanyang kawit kosanti kan mesera tasap apu kaway na ng kasampal.
Ranwat may Mr. Speaker, siyong kapungkan chorus, uyamen Pohnpei. Kawait marakin sabon man kita cungalan ki. Akan pato ni kawait din kosenad bagan pato sang aray cungal lawyer kan. Ay may leda siyong kapung labalap pagmalawat dan kak sabon man ko kupur mau. Cora sang monuwo ang kapukawo o pato aneng en kakapali ananin appointment kusutan po inan right on tatangkan uya clerk o kinso sa siyong kapungkan. Mr. Speaker, sansal nan report me kasan din appointment on tatangkan and malang kapung appoil ninduan pain sa Marail Manual of Administration tuwa ito malwat appointment sa matay tatawag kaya appoil ninduan pain sa Marail Manual of Administration. Wuksang executive sa Marail kinapol ninduan Public Service System Regulation. Ari ninduan pated mesansal takawait pen pated mesansal resudo pag-monikap ay melayang sa makamtin moni patkiyangar tarakterin malangkopong tarakterin kampan moni o padet officer o utung melel kawait-wait pagi ya sudah saya monikap o pagi anan kasampalin apaliyata puinan ral contoh tak kasampalkan mayang sewose-wose irai song kopungkan and malang kopong isap. Mr. Speaker, ipadang sa makamatin moni o kapang kamanamandahan standing kamatin report sila bukit tuwa o laban yari sa kunaw po kaya katete ata inangan ko sa naduwa nintuan ay oral payatar ay kawid mamiya sang sa makamatin moni madman Mr. Speaker kalangan Namawa, Senator Carl, kamu Senator Edward. Kalangan ng from Honorable Speaker ng kakachake sa pali chingal sa karon ko Honorable Speaker sang nikatetegan hintuan Honorable Chairman Carle reports kidom nin mumon kamata ang kasanet wat sang standing committee reports lipit tuwaw o pagpupurkan puratar kamata ang kasanet wat luwatawat kayo Honorable Speaker man pachuan yung motion kaya lang kaganda chimitin masin ka na rawatch Chansa ng mga kamagat yung mayor. Masulaan masan ba ipan po na siya koros mautong kamaguto masan niyay. Masan niyo kamagat paita tayo rutong tiyan masan ba kamutang ko sunod papiye o laban niya rin siya po no. Pagya tayo bang katiyan ng karyaw kinsuklan matawat ang tayo paano sus yung ngil o ipan po na sa chief clerk. Senator Abram, Senator Archie, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Iron, Senator Joab, Senator Latora, Senator Laben, Amen. Senator Licanet, Senator Louis, Senator Ludwig, Amen. Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simina, Senator Simram, my Mr. Speaker. Hey. Salamat. Insa salang way masabul matayro choose matoko kamutan ko sa top kiye o laban niya riya ko no choose riya sa kay o koro sutung sa rumaw. Kan what tay kamanala kamutan ko sa top kiye o laban niya riya ko no. Chief Clerk. Legislature Bill Number Appeal may tagaw laing Ria Katulmao Legislature Draft 1 of Bill for an Act
enacting the Personal Best in Education Act of 2026, amending various sections of Chapter 1 of Title 18 of Pohnpei Code relating thereto and for other purposes. Ang niwatawat kayo. Kailangan kailan ka katinan masin pa pan po na sa chairman seminar. Kailangan speaker na ito Jakarta Wow Japan. Imin panuan lang LP number yung pagkili sa gayon na nangyari sa lima ko kailang kakati ko masan. Diyan siya ng mga kamaguto kaway dan chairman seminar. Koros mautong kamaguto masan iyay. Uwa masan iso. Pag kamaguto po itak tayo ang katinan masin pa kung may kupurin po na sa mga chairman seminar. Kailangan speaker main essential komentang ko sa network pagkili sa gayon level yari sa lima ko. Iya report yo meidan inangan komentang ko sa network report ng Legislature sa level yari sa monaw. Na nangijig penerakan mesansal ng report o irang kawait kan tirang kasalitakan me sansal sa ngiral members kan namin kawait na bangka kapali komentang ko sa network sansal ari yek tam bang uyaw pagi kayo ng watawat angka kaburbultong committee o irang kapatapatkan irekan bang Adjournment pegyan komentang ko sa network na committee na kapali o final o second reading muna tayo ang kamanala. Ay minuya ka magitiyon na. Angka kaburbultong committee bang Kariyaman. Saan siya yan when kaway dan chairman kailan kamanata ni watawat kayo o kaprolang committee yan kamarain. Koros mautong kamaguto masan iyay. Uwa masan iso. Kamagit paitar. Kamutaan ko sunod tabuki ta riyab kilometer kayo lebih dari sa kuno LT1 trail kamanatar ni watawat kayo o pan kapurupur lang sabal matray kamitin kamarain renggak report mon karyaw kayo sa plan watawat masulan kamutaan ko sunod pan pil calendar ay pan po sa Lord Dieter Lator. Kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa sa bang perangkat kasampalwat speaker mo sa karak purmaw ang kakmiyo kailang kakrop sa palmatray kalantar o katiyang pan item ng paisok limaw yung resolution kalantar. Kariyaman. Brian? Resolution calendar. Chansal makamagut yung miyaya tayo ng katiyang baan resolution calendar. Pag yung miya utupan kamaguto, kragat katiyar baan resolution calendar. Kamuy floor leader. Kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa sa bang perangkat kasampalwat speaker manuwaw dahil sa chairman in finance o committee finance putra resolution number kupaisak labanari sa kuno. Kariyaman. Chansal ang mga makamagut yung miyaya tayo ng utro kamutan resolution of kupaisak labanari sa kuno. Koros mo utong kamaguto masan iyay. Uwa masan iso kamagut paita. Floor leader. Kailangan speaker manuwaw tutuwa sa bang perakang koros may sa karak purmaw ang kakmiyo. May yata kamagut tayo lang kak place resolution number ko pa isok labing lari isok kuno ng sabol matay kalantar ng ranot. Kariyaman. Chansya na mga magkamagut miyaya ro miya utupe. Pag aisyo wak may kupure, imen patrongan pag kailan. Place, kamutan resolution of kupaisak, labing lari isok kuno ba sabol matay resolution kalantar ng ranot. Lord Leader. Speaker man patuan mo yata kamagut tayo lang kakmasa ni resolution number ko pa isok labing lari isok kuno. Kariyaman. Nangan floor leader. Muna tayo ba ang katiyanan kamagut ang may kupurin po na sa mga chief clerk. Legislature resolution number by sa client sa kuno proposal for resolution. Further amending legislature resolution number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Chansya na mga karos mautong kamagut tayo lang katiyanan masan ba masan iyay. Uwa masan iso kamagut paitar miya masan ba. Chairman Carl. Langan may Mr. Speaker. Ito kalwa sa bal bang kupuro mo yung bang kupurakan koros. Kamutan pagpag the resolution of kupasag laban niya sa kuno. Await to nintuan ruwas in sa matayal kosanat melel title sa kayo section 2 iratigit opugi urabutigit kayo. Meruwas sa masabis koros moni cheche mabangan patwas ang maslikin
government in Pohnpei o yang apali tatangkan and sabis in government what abangan padoto malwajang umuno pukat sabis pukat sawas pukat ang Kadkadaur ari masansal nan kasantin malwat nanew tiyan moni resolution eo maban kamanamanta ambang ugugudag Pohnpei yan kasantin budget magday sa pulman ki ari government may Mr. Speaker nan resolution word ayang aki moni silu KU padosang sa matay government lab makin padpadotong sa matay kembang kakailah kokosanat the Department of Public Safety buagi national government dengan yang wita tatang ke kalabus o tatang cekan sama matay Department in Public Safety kena ke yang lain wan mono padpada no wandala isinan 75,000 patang med my Mr. Speaker grant you me Philippine patotong government would melel kamban rosan mau makinapali program and substance abuse and mental health services. Wandala silinan riyakit 32,000. Oyo program kasampal makin sa program and sexually transmitted disease. So mauto makin miya sang nitubanan palwar Riau. One mono padpada no one tala nan riyakit one buku one isa kasuta 12,667. Kamanamantaan mono bukat nan session ng rawad may Mr. Speaker kasambal buhay kita tao bukat apali puwinan John Tatok. John Tatok kay magtay kamanatar 45% din puwinan rail. Magin miya o chapta nantiyan mono wad. 45% wo say kak magid law grant mapali aray tungal salary pan may yang rail. Lari grant ka umad may Mr. Speaker. Ang moni me padoto ban joint law enforcement program aban apali police academy yu maban mogid nan mas ari may Mr. Speaker I pada sa magamjin moni yo nuwa kara kagiyo kanganga malwot an kak sabol man kita resolution wot ranwot kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Mieter Masanabin resolution Speaker kamu Senator Ned Kalanan kamu Speaker. Imenyang kasaleta itungal kapang o utu tong kamatan resolution ng bebu ke pasak lebenya risak kuno. Amawa kamu kupura po yan kakita me yan patrawan patrang sagaran lapoy kan meti yang air po kianso. Kapang po resolution kamatan resolution ng bebu ke pasak lebenya risak kuno mesongasongan wo kitala resolution makam naman lar mawa nembe puki isa ke lebenia resak lemau apu nemele pelien kamban rosan mau tunta to pukau nintuan sakarata te sa mesan salesa ren chairman and committee and moni awarela akotrobe yo delmet ri I kapengki yo men yang patrang pak ang honorable senators kan karas Thailand kupuri pana o sapelman kita kamutan resolution ng bepo kapasak labanya resak ano o patrawan wiyata kamugat Thailand tungite masan pagkakariyan Chan salama kamugut memie koros mo tung kamuguto masan iyay Wo masani show kamagat poita tayo tungtiar masan belde lar buku paisak lebenya riesa kuno. Pagi taban katian anu susin lar buku paisak lebenya riesa kuno taban usus di kawatan pe karatak tayo katian lale harus mautung lar buku paisak lebenya riesa kuno kawatan yang 5 palimau.
En chancale way masabal matay rusus metoko kamutan resolution of kupaisak lebenya riasak wano usus riasak karos utung usudur mau. Ranwa try kamana la kupaisak lebenya riasak wano. Floor leader. Kalangan speaker ay tungaluwa untuk dua tabang from kat kasumbalwat. Speaker man sakara kupurma ungkak niya kailang kakrop sa pulmatay kalantar. Prong sa dalam tan standing committee report. Yaman. Tayo kamagat tayo sa pagtala ban sa pulmatay standing committee report. Karos nga utung kamagat ang asa niya Uwa masa ni show kamagat paita rok tayo katkir pan standing committee report iban po na si floor leader lator. Kalangan speaker ay tungaluwa untuk dua. The speaker man sakara kupurma ungkak niya kailang kak place standing committee report number silibuki isak riyaw laban na isak wano ng sapul matay kalantang rano. Yaman. Chanchala mo makamugat yung mayor, karos ng utong kamagat masa ni yay. Uwa masa ni show, kamagat paita o himen patungan talent play standing committee report silibuki isak riyaw palo laban niya isak wano pa sapul matay standing committee report. Makaros place ay ban po na sa chief. Standing committee report number silibuki isak riyaw layan isak wano mepet Legislature Bill number Babdi Rial and Risa Kono sang some medium team finance. Ang kakadyan at masin pa ipampaw na sa Chairman Carl. Kailangan may speaker ay tungal wa sa bal bangko promoyo bangko purakan koras. Ibileo pada sa mukam din mo ni may Mr. Speaker o nuwa karakara kamagot mo luwa tayo langka kuya kuburki. Standing kami dito report silupuki sa kriyaw laban niya sa kuno. Yaman. Karos mo utong kamagot masaniyay. Uwa masani show. Pag kamagot yung pwede tayo ang kakadyan at masin pa kamot Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Standing kami dito report silupuki sa kriyaw laban niya sa kuno. Itan kamutang ko sinat pa ako kriyaw laban niya sa kuno. Mawia tatakin eupenayo. Nan pungan sa mga kamtin money. Director and kamban money. Option budget. O sa madayal option auditor. May pitata money yun. Kamanaman ta nantiyan money mo. O kamanamantaan monuwo patungan mamonuwo pa mamod law tatawag lang unsak niyan so mamonuwo kasabulang pan budget and public auditor so the next person operation o project alayang nan system na uya tatawag kaya ilalada ni September silisak ammonia automatically lax dari project kanini uyang kosan na to o wewe na may patungan na uya tatawag na ubenayo malwadan kamanada makuya ko monuwo mawa patunuwan dala wanan limagit malwadan kosan na di mapan mamulaw tatawag la ankak ugatala uya ben kosan din budget din auditor morning project pan toro sang morning operation imasansal ng report what at the gen wewe pa na miya mamoni ban we the talk of kainan lang ko sa natan anen uyawi ay makareta report what pagpagmalwot and kamanata monwo pan patosang wasa patodia may yang patang operation o patola ban special project may bana pali ananot ano yara lang may Mr. Speaker ito talk na ba na masansal ng report mo Kailangan Chairman Carl, Namawar, Yadda Masin, Kamuy, Senator Perez. Kamuy. Motion Kommal Lebanasyo. Pagpag-iw tayo ng Kommal Lebanasyo, tayo Kommal,
Natay komal tay kat nan masan ben standing committee report silip ko Asia Kriyaw le penyari Asia kuno. Kamu Senator net. Kaysa pala ito nga sa karanwa, sa pungso, nang kapoy mamamasan. Kitrail, bago kitrail ang rin masan na pensa, hindi kami tarupon ng best kay Asia Kriyaw, o Karyaman Todul. Saan sa lang mga kamakit miya Romeo utupan kamakit karata speaker pan po na siya koros na utum kamakit o masan niya o masan iso kamakit paitar koros na utum talan sa bulman kita standing committee report masan niya o masan iso kamakit paitar tayo sa bulman kita standing committee report sinup kay siya kriyaw tayo niya riya siya kuno masulah report ay pan po na siya floor leader lator. Kalangan speaker ay cungal wow sa paling tutuwa tabang puran koto sampal. But speaker man sa karo kupurma ongkak miyo sa karo kupurmail kailang kak patin kamal disan anu ya kupur kesampal yung ranwat uprong sa pali malwat ni subject to call. Karyaman. Muna ibaan po na siya kamagitain po na siya mapakairkan. Kamu Senator Edmond. Ang kupura mo ni tayang kato ingkak yang parang sekarang wa ko kung ilan tiyo mamotot sakar ay cungal sa katang wong kamu speaker five floor ano ko nung dosan ko speaker ilan daw sa kapra yang buya ayo di kair yang sabun mo kamtian susulan ko sel naranat sa panti pinaklaw kayo wala puya palongalongatan kamti choto pan anti karong ranwat ay member me kasi usangay ranwat o lakap lak wala o ipag member kan koros kailan ew pa lakap ng conference room mo kailangan Chairman at one chan siya lang mga pakair nandu kan meeting clock wala lakap sang Chairman o pangangang uyawiyang Vice Chairman o member ka ng Chairman and Social Culture Tradition or History Preservation. Kamu Senator, the Chairman simina. Kalangan speaker, kasi pala ito nga sa kantanong, pakairang education members, blog riyaw ranwat. Pagkitag tayo karo dyan, ang padre ang karong conference 1, blog riyaw. Ranwat. Sansal, pakair sa Chairman and Kamarayan, Clock Riyaw, sa mamail meeting o kangang pilwiyawiyang Vice Chairman o member niyang patrang. Kamu Chairman net. Kamu Chairman Kalangan, net. speaker, kaysa bali ito nga sa karanwa, kasandiyan, sa bulma mo kamiti yan rusan mo, metenen kaso uyan naman namin silu, iraglaw, an kaso sang ranwat, kaso lang lakap. Isak o isak riyaw. Pag may silu, may bahan wato, repagi ang kasolan lakap. Eri, tenen glag isak o isak riyaw. Yan siya lang mga pakair sa Chairman and Roshan Mao sa mobile pin meeting, karong-rong glag isak o isak riyaw. Kami Chairman and Environment Climate Relations. Kailangan, jungal sa karatan wow kapat-sapat, pwede anso. Mr. Speaker, isa kara Committee on Farmer, Child and Pachang Finance Committee clock 2 hour lakap, karong-karong kasampali o mabit recycling, o yang agak clock riyaw, mabit tamsay ito, itagig Committee on Child and Sawas pa na o Pachang Committee on Finance, kailan ka kapaliyala karong-karong bukas. Kalangan Chairman and Environment Climate Relation, Kongong and Bill Uyang member kan, Committee on Environment, Climate and Patrang, Committee on Finance, clock 2 o'clock riyaw lang. Chairman and JN ko. Kalangan Speaker Van Walyanti, Committee on JN ko Public Works, kataman di Committee riyaw ma. Miye atay tungal korong-orong clock wala ranwat dan Conference 1. Clock wala. Dapat kakumal diyan trontongan ng PTA. Chan siya lang mau, pakair sa Chairman and JN ko, sa ulang mamay kulafe wala ranwat, o kangang uyawiyang Vice Chairman o member kan yang patrang. Miya ito pakair, masular pakair sa Chairman kan, asansal makamagit yung miya talan, kumal tisang uyakupur ranwat o sa palpa na subject to call.
Karos mautung kamaguto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, So, kamagit po itatay, kumbal di sanga uya kubur, o sa balban na subject to call. Kalangan ng kupur karos, o sa balmatay, uya kupur erer.